Dahlan sih? Ora sih, biasa bae. Daripada karo Dahlan mending karo Riko. Wis ganteng, gagah, pinter gitar maning. Eleh, ganteng apane? Ya lumayan lah daripada si Dahlan pecicilan, nakal, ora karuan maning. Tapi kan sebenarnya Dahlan atikan loh. Lah kan gue beleni Dahlan maning. Timbul lah nyar turu. Kan kebiasaan ada ngobrol mah turu dasar bantal. Ayo makan. Jo, iki dalan nang endi kok ora teka-teka. Yo mbuh piye, staf pancet lho. Mbuh nang ndi ora teka-teka. Bro, kabare tapi Diteni ora teka-teka mung ndi kowe. iya ke motorku macet lah iki lah. Gak apa-apa. Tak nang bae ono aku. Ayo. Run. Dari mana saja kalian? Paling kanan siapa namanya? Betul. Tengah. Marco. Kiri. Jalan. Karena kalian telat 1 jam, saya hukum kalian menyanyi lagu
Jiwaku milik Tuhanku, ragaku milik orang tuaku. Jika ingin memilikiku, datanglah ke orang tuaku bersama kedua orang tuaku. Katakanlah